yuko ari abakozi b'impwemu. Amina, haleluya. Ndakwifuriza mpwemu yera akugereremwo neza, umwumve kandi umwumve ko ari muri wewe kandi umwumvire, akuyobore nk'uko ari sezerano mu gice cya Yesu yavuze muri Yohana 16 ati mpwemu yera nabamanukira azabamenyesha ukuri, azabarongora geze ku kuri kose kandi azabamenyesha n'ibingira bibe. Rero mpwemu yera ni byiza ko tumwumvira kugira ngo atuyobore. Iyo usenga kandi wiyiriza usa uhishurirwa amabanga mu kanya isasi, nguko ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi umwe imbere yayo ungana n'imyaka 1000 kuri twebwe. Haleluya, amina. Mu kanya isasi koko bari kumwe n'umwami Yesu bahishurirwa isezerano rya kera biciye kuri Mose na Eliya. Nuko isezerano rishasha naryo bari barifise yari Yesu Kristo ari ngaho. Igitabo baba baragihejeje, ibitabo 66 baba barabihejeje mu kanya isasi kubana na Yesu. Yavuze ati mwegere iyo ntebe mubone kuronka imbabazi n'ubuntu bwayo kugira ngo muharigwe ibyaha byayo. Mwegere. Iyo umuntu yegera no kuvuga yari kure bakakubwira bati protokora kaza cyangwa diakone tegera baragukeneye geri n'imbere. Ego muri mu rusengero mwese, ariko abari imbere nibo babona pasiteri neza. Bene data munyumviriza, nitwa Pasteur IRAKOZE Dominique, ndumurundi utuye aha mu Rwanda i Kigali. Tugira tuganira amagambo ari mu byakozwe n'intumwa, mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa. Noneho ayo magambo ari muri iki gice ca 12 uhereye mu murongo wa 25 kumanukira kuri igice ca 13 guhera ku murongo wa 1 gushika kuri 3. Ndasoma. Kandi Barinaba na Sawuli bamaze kubashikiriza za mfashanyo bahawe, bava i Yerusalemu basubirayo bajana Yohani wahimbwe Mariko. Rero urugendo rwa mbere rwa Paulo rwo kuvuga ubutumwa. Mu itorero ryo muri Antiokia hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simeyoni witwaga Nigeru, na Rukiyosi w'umunyakurene, na Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo nabahamagariye gukora. 3. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga baherako babarambikaho ibiganza barabohereza. Rero turavye kuri uyu murongo wa 25 kuri gice ca 12 urabona uyu musore yitwa Yohana wahimbwe Mariko yajanye canke bafashe aba bakozi b'Imana babiri, intumwa zibiri. Noneho bahuriye he canke impamvu niyihe? Nuko muri iki gice ca 12 harimo amakuru avuga ingene Herode, umwami Herode yashaka kwica Petero. Noneho abanyetorero barasenga, bamaze gusenga kuko bumvise ayo makuru abishe, noneho baramubohoza. Umumarayika w'umwami Imana amanuka kubohora Petero. Nariko ndibaza Petero kubera iki Bibiri ivuga ngo umwami Herode yiyongeza Petero. Petero yarabihakanye, niko novuga, kuko ikibinyemeza nuko igihe abasirikare 16 bari bamurize bane byagaragaye yuko yasinziriye, aratora itiro arasinzira. Kubera iki? Kuko umwami Yesu arico yari yaramubwiye,
yari yaramubwiye ati ukiri umusore uzokwikenyeza, ariko numara gusaza bazogufata ukuboko bagutware aho udashaka. Ni ukuvuga ngo rero iki gihe yafatwa n'umwami Herode, ni ukuvuga yari akiri umusore, yari akishoboye, yari agifite amagara. Rero niyo mpamvu yaryamye hari icyo aryamanye. Kubera iki? Hari icyo Yesu yari yaramubwiye. Rero ntiyari bwasaze kugira ngo bamufate bamutware aho bashaka. Yari agikomeye. Icyo rero cyamutumye gusinzira ariryamira. Rero ku bw'ivyo abanyetorero babyumvise barasenga. Muraza gusoma neza iki gice. Ariko umumarayika amaze kumuhagarara hejuru aramubwira ati ambara inkweto zawe noneho uze tugende. Rero barasohotse. Petero we yabifata nk'aho umenga yari mu nzozi, yari kwararota, ariko byari ukuri. Rero kuri uyu murongo wa 11 haravuga ngo Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo akankura mu maboko ya Herode, akankiza ibyo ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose. 12 akitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Rero mu ncamake marayika nta kindi amaze kumusohokana akamubwira ati komeza umurimo. Ahantu hambere yasanze yinjiye agakomanga, hari hahandi abanyetorero bari bakoraniye mu nzu y'uwitwa Mariya, y'umugore yitwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko. Aha rero izi ntumwa zibiri bavuye Antiokiya bafise ibyo abigishwa bateranije baramuha. mu bisanga kuri iki gice cya 11 kuri uyu murongo wa 29 na 30 ngo nuko abigishwa bagambirira koherereza bene data batuye Yudaya ifashanyo umuntu wese akurikije ubutunzi bwe. Babigenza batyo babyoherereza abakuru babihaye Barinaba na Sawuli. Aha rero niho bari bavuye kubishikiriza, noneho bafashe urugendo, ariko bumva ko byoba byiza nabo bace muri inzu y'amasengesho. Nagira mbwire bene data muri ko muranyumva yuko uyu Mariya yari yaramenye impano yiwe. Arabona mu buryo akwiye gukorera Imana ari ukuza aratanga ikibanza canke inzu yiwe agira ahantu aha bene data bumva bakeneye kurondera mu maso y'Imana. Mu Kirundi ciza bavuga mu nyonga h'Imana. Umwami ntagira amaso, agira inyonga, nk'uko atagira amaguru ibirenge ariko agira inyundo, kuko umwami yagukandagiye urapfa nta kundi. Rero mu Kirundi ciza bavuga mu nyonga h'Imana. Rero we yari afise iyo mpano yo kwicarika abantu. Si ngombwa mu murimo w'Imana tube twese abavuga butumwa, ariko mu Mana mpwemu yera hari ukuntu yagiye atanga imirimo. Byari byiza ucumvira ijambo, wegera Imana kugira ngo bigufashe guhishurirwa ingabire iri muri wewe, impano iri muri wewe, kuko niho uzo kwambarira imbaraga canke kurongera amavuta y'uyo muhamagaro mu buryo bwiza kandi Imana yishimiye. Mariya rero yari afise ico gikorwa cyo kwicarika abantu, noneho bagahamagara yera abironderera mu maso y'Imana, bakayibwira bakayihamagara bakegera Imana. Rero niho bari bakoraniye batakambira Imana, babwira Imana kugira ngo ikize Petero aho yarabohewe. Ariko ikintu ciza muri uyu murimo wo gukorera Imana biza bigira inyungu mu bawe. Uyu muvyeyi no mugeranya n'ingene Yesaya yahanuye ibice 65 muri mu gitabo ca Yesaya. Yesaya yarahanuye nk'uko Imana yari imubwiye muri iki gice ca 65 umurongo wa 23 haravuga ngo, igice ca 65 umurongo wa 23 haravuga ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Murantunga.
ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazobakomokaho. Rero Yesaya yarahanuye abwira abafite umwete wo kurondera mu maso y'Imana, abafite umwete wo kwegera Imana. Rero kubw'ivyo arabahanurira kugira ngo abakomeze, kugira ngo abahe morale, kuko murazi yuko Imana ntihishwa, niyirondora imitima. Yarabonye yuko bashobora kuruha, ariko kuko ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kwigisha, nk'uko byanditse mu gitabo ca kabiri ca Timoteyo ibice 3:16, ngo ivyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha. Rero kubw'ivyo kuko ijambo ry'Imana rigira umumaro, Yesaya arabahanurira nk'uko Imana yamutegetse, arababwira ati ntimuzaruhira ubusa, ntimuzabyara abana bo kubona amakuba, ariko bazakwitwa abahawe umugisha n'Uwiteka n'abazobakomokaho. Rero raba Mariya uburyo yatanga ikibanza ciwe, uburyo wenda yabatekera icyayi, bahejeje icyo gikorwa c'amasengesho akabaha ico kwifashisha kugira ngo bagire akabaraga kuko usubira iyo bazananye. Rero byamuviriyemo umugisha umwana wiwe w'umuhungu yitwa Yohana wahimbwe Mariko, nawe akunda uyo murimo kubera cyari gikorwa gikorega iwabo, noneho akunda uyo murimo wo gusenga no gufasha. Rero kubw'ivyo yakora wenda nk'umudiakoni muri ico cumba c'amasengesho. Ntuzenye Barnaba na Sauli baramwitegereza, rero baravuga bati ntitugusiga wewe, turabona yuko uri mushaka, turabona yuko ufite umwete, ingo tujane muri rivuga butumwa, noneho naho uzogenda uradufasha nk'uko ufasha. Rero iyi mirimo yavuye ku mutima wa nyina, kandi uyu mugisha kuko uyu musore yarakiri muto, no kubera rero Imana itabesha, iyo ukorera Imana iza nayo yita mu vyawe. Rero kubw'ivyo uyu mwana yagize umugisha ku bwa nyina, kuko yakorera Imana muri ubwo buryo, kandi birandikwa mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa vyaranditswe, vyumvikana ngo rero mwene data uri kuranyumva kwiye kwegera Imana, ikakwereka ingabire yawe, ikakwereka impano yawe, kugira ngo ushobore kumva ingene wokorera Imana kandi bikazana umusaruro. Rero mubawe no muri generation yawe no muri entourage ubamwo. Rero kubw'ivyo nuko ntuzenye Yohana wahimbwe Mariko naho rero akomoka ni mu mirimo ya nyina, yaronkeyemo umugisha wo kujana n'abakozi b'Imana mu buryo budasanzwe. Rero tukiraho urabona ko igikorwa ca mbere na Barnaba na Sauli baciye bakora, urumva ko muri urwo rugendo rwa mbere nabo nyene babanje kwegera Imana kugira ngo noneho babone gufata urugendo rw'ivuga butumwa. Nuko ngo mu itorero rero ryo muri Antiokia, itorero ryo muri Antiokia yari centre mbese y'abantu bari prepare, kuko urumva barabigisha, bari n'abahanuzi, nibo bari bakonaniye ngaho. Aho rero niho hari centre y'abantu mpwemu yera mu banyamahanga yatangiye gukoresha kugira ngo ivuga butumwa rikunde rishike ku mpera y'isi. Aho rero niho tubona neza yuko Yesu atabeshe. Haleluya, amina. Yesu ntiyabeshe. Mu vyakoze mu gice ca mbere 8 yavuze ati muzahabwa ubushobozi canke muzahabwa imbaraga, mpwemu yera nabamanukira canke mwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye Yerusalemu, Iyudaya, Samariya gushika ku mpera y'isi. Rero vyarabaye mu bice 2 umurongo wa mbere gushika kuri 5, mpwemu yera aramanuka, buzura izo mbaraga, buzura ubwo bushobozi. Nuko nkuko yari yarabwiye Petero, aramubwira ati nzubaka itorero ryanje kuri ubwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorunyiganyiza. Ariko tubona kurinda ava mu mubiri asubira mu ijuru nta torero yubatse. Vyumvirikana rero kwa kundi Yohana yavuze akamuvuga ko ngo uyu mwagazi w'intama nguyu jewe kuko ndababatirisha amazi nawe azobabatiza mu mpwemu no mu muriro. Ibice 2 rero umurongo wa mbere gushika kuri 5 turabona neza yuko isezerano ryasohoye. Amaze gushika mu ijuru inyuma y'iminsi 40 kumarana n'abigishwa biwe, noneho azamutse mu ijuru akabasezeranira iryo sezerano iminsi 10 ishize ngo kwire 50, noneho
mpwemu yera aramanuka abambika ubwo bushobozi, agaragaza yuko Yesu atabeshe, kandi kugira ngo mpwemu yera amaruke ababatize mu mpwemu no mu muriro, byari bigaragaje yuko Yesu yashitse mu ijuru atabeshe, kandi isezerano rije. Mpwemu yera yagaragaje yuko vy'ukuri Yesu yashitse mu ijuru, nuko rya sezerano data yari yameye rirasohora, mpwemu yera aramanuka. Aho rero niho tubonera yuko itorero ryo ryatanguye ry'impwemu, n'abakozi b'impwemu, atari abakozi b'ivyandikishijwe inyuguti, ariko ari abakozi b'impwemu. Amina, haleluya. Ndakwifuriza mpwemu yera akugereremwo neza, umwumve kandi umwumve ko ari muri wewe, kandi umwumvire, akuyobore nk'uko ari sezerano mu gice cya Yesu yavuze muri Yohana 16 ati mpwemu yera nabamanukira azabamenyesha ukuri, azabarongora geze ku kuri kose, kandi azabamenyesha n'ibingira bibe. Rero mpwemu yera ni byiza ko tumwumvira kugira ngo atuyobore. Aha rero bariko barasenga, nimwumvirize aya majambo. Bibiliya iravuga ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya hari abahanuzi n'abigisha, aribo Barnaba na Simeyoni witwaga Nigeru, na Lukiyosi umunyakurene, na Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Umviriza iri jambo ngo hari abigisha n'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo aba n'abantu badasanzwe bari bakoraniye muri iki giterane c'ikanguro ry'amasengesho. Amina. Cyari giterane c'ikanguro n'amasengesho ry'amasengesho. Rero kubw'ivyo abigisha barafata ijambo bakinjira verse ku yindi, bakanonosora ijambo ry'Imana, kandi tuzi yuko ijambo ry'Imana ari umuriro, kuko ni iry'Imana. Imana nayo akaba ari umuriro utongora. Abaheburayo 12:29 ivuga ngo uhoraho ni Imana, n'umuriro utongora. Rero abaheburayo bice 2:7 bikongera bikavuga ngo abaherezi bayo canke abatamvyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro, ibahindura ibirimi vy'umuriro. Rero iyo bariko ababigisha buzuye ubushobozi bwa mpwemu yera, baranonosora ijambo, barigisha ijambo verse ku yindi. Rero kuko ijambo ari umuriro, kuko ijambo ari umuriro. Yesaya Yeremiya 23:29 Imana irabwira Yeremiya ati mbega ijambo ryanje si umuriro, kandi irongera irabaza mbega ijambo ryanje si nyundo imenagura ibitandara. Rero kubw'ivyo nimba ijambo ry'Imana ari umuriro, bararyigisha, bararinonosora, noneho umuriro ukaka. Abahanuzi nabo bati ndri zomene gide zetople, bagaca bahanura bati umviriza uko Uwiteka avuze. Kandi niko byaciye biba kuri uyu murongo wa kabiri. Nuko ngubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barnaba na Sawuli bankorera umurimo n'abahamagariye gukora. Urumviriza, aba bantu ntibari basanzwe. Mwuka wera yaramanutse, Imana itanga message barayakira. Ku murongo wa 3 biravugwa ngo nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, baherako barabarambikaho ibiganza baraborohereza. Kubera iki basubiye kuvuga ngo bamaze gusenga, ngo nuko bamaze gusenga no kwiyiriza ubusa? Ni ukuvuga ngo bashishikaye kwinjira mu Mana kugira ngo barabe vy'ukuri kubu buhanuzi buvuye ku Mana, barasenga, barakomeza, bariyiriza, noneho bumva bafite confidence yuko barambika ku biganza hanyuma ngo babarungike. Aba bantu urumva ni mwuka wera yaravuze, bisobanurwa ngo rero mwuka wera yaratanguje igikorwa c'ubumissionnaire, nguko Yesu yari yabivuze mu gice ca mbere c'ibyakozwe n'indumwe murongo w'8 ngo mwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya muhereye Yerusalemu, Yudaya, Isamariya gushika ku mpera y'isi. Rero ha mwuka wera yaramanutse abambika izo mbaraga, kuko bariko barasenga kandi biyirije bisonzesheje. Noneho mwuka wera aramanuka abatanguje igikorwa c'abamissionnaire c'intumwa, kugira ngo ubutumwa bukwire gushika hose, gushika ku mpera y'isi. Rero kubw'ivyo abahagurukanye nabo. Ku murongo wa 4 Bibiliya ivuga ngo ibyabaye ku Puro bya Eruma
w'umukonikoni. Umurongo wa 4 haravuga ngo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 13 ngeze ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko bamwe ngo batumwe n'umwuka wera baja iserukiya batsuhukiraho barambuka bafate Kupuro. Nashaka n'iri jambo muryumve. Ahi Kupuro mbega ni hehe? Ahi Kupuro tubahabona mu bice 4 cy'ibyakozwe n'intumwa, tuhabona mu bice 4 cy'ibyakozwe n'intumwa kuri uyu murongo wa 36 igihe abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Kuri uyu murongo wa 36 haravuga ngo na Yosefu umurebi wavukiye Kupuro uwo intumwa zahimbye Barnaba. Murumva yuko muri iki gice cya 13 kuri uyu murongo wa 4 basohokeye Kupuro, niho batanguriye, nukuvuga niho Barnaba yavuka. Haleluya, niho Barnaba yavuka. Nguko ijambo ry'Imana rivuga yuko akakiza kakwiye gutangurira Yerusalemu. Rero cyangwa ivuga butumwa rigatangurira Yerusalemu, n'uyu ryatanguriye iwabo. Bamaze kuzura ubwo bushobozi bwa mpwemu yera kubera gusenga no kwiyiriza ubusa. Noneho mpwemu yera amaze kubarobanuza amavuta yivuga butumwa. Ngabo baragiye, nuko kuri uyu murongo wa 4 babanza bafata Kupuro iyo Barnaba avuka, kuko yari yaratanze ivyiwe kugira ngo babone ko ataruhiye ubusa. Igihe cyose usize ibyawe byose noneho ukareka Imana akaba ari ukurongora ikagushoboza, kuko Imana ni byose, ukayigira byose kuri wewe. Yari yarasize byose, yari yaratanze ivyiwe byose n'amagara yiwe yose. Rero kubw'ivyo yarasubiyeyo kugira ngo abereke ko atakoreye umurimo w'Imana ubusa. Ivyo yatanze ahereza Imana, nawe bimugarutse ko nk'igisubizo kigaragaza icyo yakiriye. Rero bene data, uwo twakiriye afite byose, uwo twakiriye aruturi mu bisi. Nguko ko batanguriye rero Kupuro aho Barnaba avuka. Rero kubw'ivyo bavuga y'ubutumwa, barakomeje mu murongo wa 5 bageze i Salamini bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda. Yohana nawe abafasha, wa wundi wahimbwe Mariko. 6 baromboreza muri ico kirwa cyose bagera ipafu, basangayo umukonikoni w'umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Bari Yesu, ari kumwe n'umutware Serugiyo Paulo wari umunyabwenge. Uwo ahamagara Barnaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana. Nagira ndababwire bene data, aba bantu bahuye n'uyu mukonikoni, aba bantu bari bavuye mu masengesho, bari bavuye gusenga no kwiyiriza. Nimwumve namwe aho bari bagiye, mpwemu yera bajanye na mpwemu yera, buzuye ubushobozi bwa mpwemu yera, basanze umukonikoni yabitangiyeyo, satani n'ingabo ziwe babitangiyeyo. Nagira ngo ndakubwira igihe cyose wegereye Imana, wegereye Imana muri bene ubu buryo bwo gusenga no kwiyiriza, nagira ngo ndakubwire satani aragaragara nk'umurwanizi, nk'umuntu ashaka konona umurimo w'Imana. Ariko nagira ngo ndakubwire aba bene data buzuye ubwo bushobozi bwa mpwemu yera, ngabo bahuye n'uyu mukonikoni. Rabo umurongo w'8 haravuga ngo ariko Eruma wa mukonikoni izina rye niko risobanurwa, abagisha impaka, ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. Nimwumve igikorwa yari kwarakora uyu muntu yitwa Eruma w'umukonikoni. Yaramaze kubitangira imbere, afata uyu mutware kugira ngo amuzimagize, amuhende. Kandi aha hantu Barnaba na Sawuli nabo bari bamukeneye, kuko bashaka kuhakorera umurimo, bari bakeneye icyangombwa. Uwo bari bagikeneye ko nawe yamaze gufatwa mpiri na satani n'ingabo ziwe. Uyu Eruma yaramaze kujako ngo ashaka kumuyovya ntabakire. Ariko uyu munyabwenge Serugiyo Paulo yarashatse kumviriza aba bantu bavuye mu masengesho, buzuye ubushobozi bwa mwuka wera. Noneho ashatse kubumviriza, Eruma ashaka kumuyovya. Yigira umukonseye mwiza, amuhenda. Kandi uyu mutware ndaco yarazi, nta na kimwe yarazi. Ariko umviriza umurongo w'10 bene data, umurongo w'10 warandyoheye cyane muri iki gikorwa. Noneho haravuga ngo
ashaka kumuyobya uwo mutware 10 ngo wa muntu amutumbira ati biravuga ngo maze Sawuli ku murongo w'icenda ariwe Paulo. Aha rero atangiye kuvugwa Sawuli. Paulo riravuzwe, nibwo bwa mbere rivuzwe ngaha muri iki gitabo, izina ry'ikiyunani rero naho riciye rivugirwa. Nuko ngo Sawuli ku murongo w'icenda ngo maze Sawuli ariwe Paulo yuzuye umwuka wera amutumbira ati, wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa satani we, wa murwanizi wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira z'umwami Imana zigororotse. Nuko dore ukuboko k'umwami kuraguhanamiye, kuraguhanye uraba impumyi, utarora izuba, ubimarane iminsi. Muri ako kanya igihu kiramugwira, n'umwijima ucura mu maso, n'umwijima ucura mu maso ye, arindagira akabakaba ashakaho kumurandata, ashakaho abo kumurandata. Uwo mutware abonye ibibaye arizera, atangirira kwigisha umwami Yesu. Bwana asifiwe. Bene data mu nyumva, nimumvirize ibi bikorwa. Mwene data yari yuzuye ubushobozi bwa mpwemwe, kuko yaravuye gusenga no kwiyiriza. Ariko ijambo ry'Imana abanyefeso 2:12 rivuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso ni imyuka mubi. Rero bene data bakunda guhagarara kuri iryo jambo ukamenga pratique ntitujambo. Iyo duhejeje kunigana niyo myuka bibi mu buryo bwo gusenga no kwisonzesha, kuko mu mwuka tuba turebana amaso mu yandi n'abadayimoni n'ingabo za satani, niyo myuka mibi. Rero kubw'ivyo bari bavuye muri ico gice, bamenaguye, bafashe mbiri, ubu rero barasohotse, baragiye muri pratique. Bagiye muri pratique basaga satani yaje amaze kuza. Noneho ngo yuzuye ubushobozi bwa mpwemuyera uyu Paulo ariwe Sawuli, ngo mutumbira n'amaso, amubwira ati, wa mwana w'umwanzi we, wa mwana wa satani we, parce que yari yahejeje igikorwa, yarazi ko yasenye, kandi mwuka wera bari kumwe, hari basigaye pratique. Amubwira ati, we wa mwana w'umurwanizi we, utazobura kugoreka inzira zikiranutse z'umwami Imana. Rero kubw'ivyo kuboko kw'Imana kuraguhanye, ugiye guhuma. Noneho umara iminsi utarora, utabona umuco, utabona izuba. Ngo nuko ngo ariko ararondera abo mufasha, bamufata ukuboko bamugendeshe, wamutwara barabibonye, babona igitangaza kibaye. Aravuga ati, uyu mujageni yari umwescro, kumbe yari yarambeze, none nuko bimubayeko, ngo acarizera n'abatangura kuvuga ubutumwa. Bene data nagira ngo ndababwire, igihe cyose turi mu gusenga no mu kwezwa no mu kwiriza, tuza twambara imbaraga nk'uko Yesu yabivuze. Igice cya Matayo 17 bashitse bavuye ku musozi, bamaze kubona ubwiza Petero na Yohana na Yakobo, bamaze kubona ubwiza bwa Yesu Kristo, babona Mose na Eliya babiyereka, kandi bavuganira nawe, bahigishirizwa byinshi, kuko bari bazamukanye na Yesu. Ariko 9 wamenga ni nk'abagabo b'Inyagatare bakunda amata n'umwumbati, bariye ngo Yesu yarabihejeje. Noneho umwana yaragwaye intandara zamuta mu muriro no mu mazi, arabananira kuzimukuramo. Ariko bari kumwe na Yesu, bari ku musozi, bari ko barabona amabanga amashasha, babona ngo Mose ari buryo bwa Yesu Kristo. Mose bisobanurwa amategeko 10. Noneho ngo babona na Eliya ari bumoso bwiwe, bisobanurwa ngo umuserukizi w'abahanuzi, no kuvuga igitabo cy'isezerano bagihejeje mu kanya gato. Iyo usenga kandi wiyiriza usa uhishurirwa amabanga mu kanya isasi, nguko ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi umwe imbere yayo ungana n'imyaka 1000 kuri twebwe. Haleluya, amina. Mu kanya isasi koko bari kumwe n'umwami Yesu, bahishurirwa isezerano rya kera biciye kuri Mose na Eliya. Nuko isezerano rishasha naryo bari barifise, yari Yesu Kristo ari ngaho. Igitabo baba baragihejeje, ibitabo 66 baba barabihejeje mu kanya isasi kubana na Yesu. Yavuze ati, mwegere iyo ntebe, mubone kuronka imbabazi n'ubuntu bwayo, kugira ngo muharigwe ibyaha byawe. Mwegere. Iyo umuntu yegera no kuvuga yari kure,
yari kure bakakubwira bati protokole akaza cyangwa diakone tegera baragukeneye geri n'imbere ego muri mu rusengero mwese ariko abari imbere nibo babona pasiteri neza nibo bakira neza ariko bariya nubwo bari mu rusengero bari kure bakakukura hariya bategere rero ijambo ry'Imana riravuze ngo mwegere iyo ntebe y'ubuntu n'imbabazi muyegere rero iyo usenga wisonzesha uri kuregera Imana uri kuregera Imana mu mwuka kuko Imana n'umwuka iyo usenga wizozesha uri kuregera Imana uhahishurirwa amabanga akomeye azakurinda igihe cyose ukiri muri uyu mubiri ukiri muri iyi si rero aba ndabo bari buziye amasengesho buziye n'ubushobozi bwa mwuka wera nuko uyu mugwandizi abitanga imbere yamutumbereye amaso rimwe gusa kuko urugamba yari yaruhejeje mu mwuka abo tugwana ko atarabi inyama n'amaraso bari bavuye hariya baruhejeje ariko hari yasigaye pratique na Yesu Kristo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 ayahejeje satani niho yaje ariko ndashima uburyo twigisha uburyo ijambo ryawe birifasha mbiri ngo ahirwa wumva hahirwa n'ubusoma ndakwifurije gusoma ijambo kandi igihe cyose hari umuntu ariko aravuga ubutumwa bwiza butekereza umwumvirize Maraki 3:16 ijambo ry'umutori rivuga ngo iyo abubahaga Uwiteka abuhaga Uwiteka iyo bakoranye Uwiteka yurutsa amatwi akumviriza ndabarahiye mu izina rya Yesu Kristo iba ari uwunyumva muri ubu buryo nabo turi kumwe ariko baranyumva Uwiteka ariko arumviriza uburyo Pastor Dominique ariko arigisha ariko arumviriza ngo bigaca byandikwa mu gitabo cy'urwumbuso gw'igitabo kikabumbugwa kikandika rero kubw'ivyo nidukorera ubusa n'uyu mwene data Maria wenyene yatanze aho gusengera kugira ngo babohoze Petero byaranditse mu gitabo cyacu n'intumwa hari igitabo cyacu natwe kiriko kirandikwa mwisi y'umwuka ngo iyo bubaha Imana bariko baraganira yurutsa amatwi yose ikumviriza uburyo bubaha Imana bakiyumvira kubw'izina ryayo bakazamura icyubahiro cyayo rero kubw'ivyo birandikwa ntibisigaho nibi turiko turakora birandikwa ntibizokwibagirwa mu izina rya Yesu Kristo nagira ngo ndababwire rero wene data kugira ngo ibisubizo bize kandi tugasoma ijambo ngo hari abigisha hariho n'abahanuzi na pasiteri yariho ubuzima ntunzwe na muri Kigali nza kumviriza ngumviriza icyo bavuga ku munsi y'imibyizi niho rero ncangenda nanje ku munsi y'imibyizi kavuga nti bene data nitwa IRAKOZE Dominique kandi ndi umupastori ndimuvuga butumwa muze kumva n'iminota 10 ndamukanye nangorane nkaba nshinzira yo kuvuga ubutumwa rero kubw'ivyo nagira ngo ndababwire igihe cyose usenga wiyiriza uhabwa ubushobozi uhabwa amavuta amashasha uhabwa imbaraga zo kwirinda kuko isaha igeze iragoye rero kubw'ivyo aba bari bamaze kuzura amasengesho n'ijambo ry'Imana kuko hari habigisha n'abahanuzi n'ubuhanuzi buri muri bo buzima noneho bashaka urupapuro basanga satani yabitambitse imbere nagira ndakubwira igihe cyose urabe nawe ngene uhora witambika imbere uri mu bwiza bw'Imana ugasanga ikintu bakikwemereye aho warujanye dosiye ntibakwemereye ariko nagira ngo ndakubwire igihe cyose uzofatira ijambo ukarigira iryawe nagira ngo ndakubwire uzovuga ijambo rimwe barekure dosiye yawe uzovuga ijambo rimwe amasezerano yawe asohoke kuko uri muri wewe aruturi mubisi kandi isi ni y'umwijima rero badufitiye ibyacu ariko nagira ndakubwire iyo uri muri iki gikorwa nk'iki cya bene data Uwiteka bahagararanye nawe mwe muyera bahagararanye nawe rero ni byiza ndaguhamagarira gusenga mwene data uri kuranyumva ndaguhamagarira gusenga kugira ngo bikunde uzugira iherezo ryiza uri mu bwiza bw'Imana amasengesho ni intwaro ku mukristo rero raba bene data ingene mwuka wera abayoborwa n'umwuka wose nibo bana b'Imana basenze biyirije mwuka wera yaraje abaha message rero iyo dusoma tubona kaho umenga ni inkuru izi si inkuru byarabaye ahubwo twiyibutse natwe dukorane nka bene data tukorane kugira ngo mwuka wera yongera twambika imbaraga izi si inkuru kwa rukuri barabigisha bahari n'abahanuzi iyumvire ndi barabantu boroshe ariko begera Imana mwuka wera baha message bahaguruka kandi bajanye nawe naho bari satani yari yitangiye imbere urupapuro bararuronse amakuru aravugwa nico gituma muri Antiokia ariho hantu hambere havuzwe ngo abana ba Kristo rero mu gihe cyose tuzoba tuzuyemo amasengesho n'ijambo ry'Imana no kwiyiriza tuzavuga ubutumwa bugire impact
mw'isi y'umwuka no mw'isi y'abakiriho komsa ubutumwa bwiza rero bukabona gukwira aho mpwemu yera agomba kose tubushitse. Imana ibahumugisha n'iri jambo nari mfite ryo kugira ngo nongere ndabatera intege mushobore kwegera Imana nka Mariya, mumenye impano zanyu, mumenye ingabire zanyu, kuko na Mariya yatanze ahantu ho gusengera, noneho vyaranditswe mu vyakoze ntumwa, tutibagiye na Tabita. Rero imirimo myiza y'abera b'Imana y'abanyamihamagaro iva mu gusenga no gusoma ijambo no kwiyiriza, niho bigira umumaro. Rero Imana ibahumugisha abanyumvirije mwese, icubahiro kigaruke ku Mana. Yari mwene so Pasiteri Irakoze Dominique yariko arabaganiriza. Amen.